Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka khun New Trap National Awakening Movement. Haga apresantarik leber arajar arpuhenrio. Kalalet shop histoikam u Chief Executive Member ka KHADC uba Winston Tony Lingdo. Banit bu da kajing tho shikinong trey ban pinpoi sha UCM. Kajing leit kendo ka Khnam UCM ka long ban pin kan mau biang ya ka Khadc Hills Autonomous District Council. Halor kajing dawa ban Pynkylla ya ka AD rules ka ba shispa arpupra. Uba Thomas Pasa Working President ke Khnam uloong baga seng nado arajar Khadc keladawa ya kene kamat bat minta keladon kam kerki ban Pynkylla no ya ke AD rule shispa arpupra. Uba Thomas uloong bashibun tali kishiti kila ai bat bun sien kilawan ban kendo. Nakaliang ke seng kala Aipor shipau Sngi ban Pynkylla balada kimla kan shimno daki wei kilinti ban Pynlong daki Ïakhih. To nakaliang ngajongi ngila ap kamane bani kendo ya ICM ke HTC hendringi kibun ba kibawan apply trading license ke upline te si dang bun kam te nakaliang ngajongi ngila shuai biang kawai ke sisi ke kene kade haju olor kamat ketua idiru kene ka jinwan ngajongi kade halo hading ngajik pensyai nakaliang ka district council hakaba nakaliang district council kala pentip lembah kila patai kubor hakaba kala ong ba kan om don re kajing Pynkylla ya ke ED rule 128 Henry Kandon ka jing Pynkylla ya ke ED rule barok kawai kamamut baka district council kan tahu ya komiti ban Pynkylla ya ke ED rule barok kawai om ban pejbinia ya kan ka ED rule ke basis pa akufra de nakaliang ka jongi ngi so sai kira ba ka ED rule constitution of district council rule 1951 kadon arspa arusan slah kiran sispa anre kung nyau tuli ki paragraf but klem de kenya ki sub paragraf ki bodan haneka idiru ban nagali nga jongi ngila tho alama kana siti balesi ladangi ong bangin Pynkylla ya ka idiru baro kawai kandai ka proses kan ban simpor ba but let's say kan penjenjar pada bangin yo ban wanra ya ka immediate amendment ha ka bali bar kaneka idiru basis pa atu pra hoy nagali nga jongi ngimlen ba kidan pun kini ki jingduna ki diul but let's see kita kiwi ki jingduna ki bangi haban penbai kadang la pandap hendain hakliang nakaling ajongi kaban don kam kirki menta bangin Pynkylla kumbangila dawa na do arja Khadc kadi ban Pynkylla no madot choy ki ya ka idi rule ka basis pa arhu pra kabadai ka subject ne ka benta ka batai sa phang tau bri ba don ni ka hok tabut but ka ban yukun ya collection MDC nakaliang jong ka district council hakini ki kinyat seni kila pentip ru ba hau arjar khat phara hakaba iba PNCM ilang kung CM jong ka district council ila wanra ya kata ban amen ya ka idirul borok kawai bat kat tung ka jing batai jong ka ne ki isi ha utu snam lada pa ya kini ki propose amendment sya ka state government bat ka state government ka pen pai no sya ka district council dak papan lade bu dak cingkili ya ki sibun teli kimat nak tak kadau kan ka kam ka sakut no ka ja no de nakaliang ngajongi ngi soto but ngatara kan ke isi ru ka soto bangi don lightly ke district council apa ka state ka jongi Garo Hills Jante Hills Khadc Hills kini lightly ke district council ki don lak jongki idi rule but ki hapan Pynkylla ya ki idi rule ka jongi hala ijong i jing ya song dorbar haka council ko jongki nakata ba pinong ba nginyak lelang borok lightly ki district council kalong legally incorrect but kamnong logical hangno ru kum kalong li menta ka Garo Hills Autonomous District Council kala da pass ka amendment ini rule ba klayo ru ya ka assistant jong governor nakata nakaliang ka jongi ni kwa ban pensyai ban kerpat ya ka district council ba nginum day ban penslim shu igni kapor larakan ik isi gadi ba perkhat cengai kan dia ini ibn sautu ba ngin penbiang shwa ya kan ik idi rule ka basis pa arpu pra nomor kumban krenshai kan ik idi rule ka basis pra sis pa arpu pra kan ik jingkang jog district council kiwi ki bentak ibn napok idi rule kini ki internal subject kata ka ban tung ya ka PAC kini internal subject ki badai siapa ka kamera siapa ka yeng hendak ka jingkang kadang lingkrang te kandang jingmut ba pen bahai tak siapa
Tekan ni kadi ka le sing ikwa baka dis council kan song tu ba khamtan ma na kami jong ni CM kani kam ding sir benongkong la persang ben song tu bai kani bat na kaliang ka jong ni la wan ra hi ya kani kadi ka benta jong idirul kom bakalok kani idirul hang ni la tho aka para 120 sap para di ini benta kibang ya tho ban delete no but ban bujli no da ini benta pada but hakabenta ko sispa para sap para 3 pada ngila thong ni bandili kini artli ki amendment badan kamba but ki basuk nakaliang ka jongi sai wei benta pada ya i ban nakaliang jong ka isi lembang ni jing pernah ni ni ki ong bangin bu kita ki expert ki constitutionally expert bangin ya tai bagi start bangin Pynkylla ni ong governor la amendment ka Garo Hills which means it is constitutionally correct. Nomor governor the custodian of the Constitution of India. Haba ura asen ni jong Garo Hills. Kamu it is constitutionally correct. Kini ki ju ki isi ki bang hoi ka district council tang na benta jong rilom. Haka ju ur kon ka benta pada kyong ni hap ya pek bahap ada ngilaan ban ong ban hangla ju dokar ban tabut. Pi kalau tu ar liang kalau kau keren. Teka ba warra ka jing sausi pada kanya ni kapor. Tarau nak kalian kujungi ngila keren saya kira bat ya ka ini rule ba benta ka para ya kan ni rule ya keren kiba buon bang kira kan ingin cukran ni kan benta ka ba ini rule ba para maka kai ki ini rule para ke ini rule ko angkum do siapa ngutang ubre ubadan hok ban ya kun ni collection MDC bat kan ni ka ini rule ba para ko angkum do uba tang ubure ubala ban thebut ulak ban ikun collection MDC tikan nong rem ka jongi ok khang lat ban thebut kira dep khang lupai uban ikun ru om don kam su ba pin khata ja ka parai jongka idi ru kini gede gi benta gi belong simple ha in a very simple language ila to sai kenar ba nakaliang ka jongi ngi kerman ba kanum gancu ka jing penslang but ya kani ka sitting pen pai ru si Khnam Hills so CM jongka Khnam Hills Autonomous District Council maka jingkali ke mentah lada uwe ubre ubadai try ya ke building ke badan arfu malah lada uyo ke jing tip baka we ini ke kamera kadon ke jing short circuit ke balak ban kemding hatu utau try jong kata ke building un pak survey so ya boro arfu tu ki kamera wat su hangnu kadon su kata ke res safa sina ni un pak sina sa kata kamera ka balak don ke jing tip ba kadon ke jing mak kani ke karai ba hapsim nakaliang jongi ka isi ki barem kila ari etingan bangin ngin haple kita expert committee ngin hap ki di rule ki babon kala sudile ka por kala pen sateng no ya por kane ki isi kam dei ban le ya kane ka ju ka formula mbau governor mentau la asen wood arsni la asen jong Garo Hills kala abyang but ka Jantil sebar kiji di situ kita boleh kone. Saya bentai berkongsan ba, di bangla tho nak kena jongi hendak sini. Pi bapin wanra kajing Pynkylla bapin ong ba don kam sidul tribe circuit ban ya ki bayu kun election ngidi ban kemau tu kena gawai. Ki bala ban yo ya ka sidul tribe circuit hari India ki don news pak prapusan ki tribes. Ki bala ban yo ya ka sidul tribe circuit. Hang ni por India kat ke constitutional order of Scheduled Tribe 1950. Sebab pincu ong ba don kam tang ka Scheduled Tribe la pan ikun kini news pas prapusan teli ki judge benriu ki badon hari India insya Allah qualify. La pi ong ba don kam tang yaki don kam ban ai Scheduled Tribe they men produce yaki Scheduled Tribe circuit yaki candidate ki bah pok megaliang ngide ban klan bah pok megaliang don lai phau nyau teli kita ki beri pangila itu Tumki Scheduled Tribe. Tekai ke pengikwa. Kani ka amendment ka ba ni terwa na kaliang jongi. Ba hakani ka idi rules pa arbu pra de ban bujili ba thok secretary yakini kikintin. Provided that a person not belonging to the Khadc community shall not be entitled to so vote in the election of the KHDC and the GHDC. Kapamun ubam dai hi ukhasi umla bane sim benta ki election hani KCDC
buat ajang tu. Kini let's say kin kapan scam. Malang ni ong batang tai sidul tribe. Hoi kan ira ngi sipor. Ni kuat pakai ni isi kan yo ikam cai pada. Kam cai ba 64% ngin penbahai kan kai. Om dai tang 1% ni 40%. Tengi kemilin ti mat ngina ban kalian ka jong ni. Sibon tili siti lai. Sibon tili siti lai. Ngila prasam wan kedua bonsen. Ngin Aipor di Khadc Council Sipos ni. Bahkan pendap dengan akam. Lada akam long sukum ta lek si kanam dan suka ji kenduk ngirap sim nok dikibai kilat tinti ban penbor Khadc Council ban pendap ikan ni ka kamram ka daiti ke badan kaptam. Nak kementak kajing mentoy jong ki pateng ki banwan. Lada ka apa Sipos ni kanum dan kanum ka ji simkya kanum dan kajing wan ra ya immediate amendment lembah kajing wan ra ya special session apa Khadc Council nak kalian kajong ngimban si. Ya ban sim dikibai pada kilat ji ki ban penting kenapa kan ni ka bentang ke